Sai jaloma raja tain pasisir ma ubur mui. Dodingkon hita haleluya nomor 210 ayat 1 pakon ayat 2 sangga ayat 6 paduahon masuk ma liturgi na paopathon. Bani tahun 2020 Domai patotat GKPS Nagabe subtema Aima Marmalas niuhurma hita pataridakon buani halwa hontar Anja gabe pasu-pasu itonga-tongani gereja masyarakat apa negara tandani nadok matoras apor sayonta. Bani nasihol iujungi hita tahun 2020 panorang nima bani panorang natalon isaksion hita kuasa pakon gogo ni hata di naibata nama ngojur hita ase pataridakon malas niuhur pakon buah ni halwahon ase tomon gabe pasu-pasu hita tandani nadok matoras apor sayonta tangah hita ma liturgi na paopathon. Tersurat Bani Sada Musa 10 ayat 5. Sengbe si Abraham Quranmu, tapi si Abraham ay domah bangkit ko gabi bapa ni buwe bangsa. Songan Abraham nagabi sitiruan bani hapor sayaw, apa pemberusion bani naibata. Sanggat pangindo naibata si Isak gabi galangan, lang pala merdua uhuria. Halani por saya do Abraham bani rencana ni terbaik namun bani naibata. Anjaha jubah si dotomon. Tersurat Bani Sada Musa 25 ayat 21. Doai igogohkon si Isak ma manonggohon parinangon ni ai bani Jahoba ai nalambang do iya. Jadi itanyon Jahoba matonggoni poratan rumah ma si Rebeka parinangon ni ai. Si Isak gabi bapa si pertonggo on mahumana perlu ipataridah kon hita bani haganut tanggung jawab na iba ondos na ibata hubata marhite bapa si pertonggo poso uhurta ipasaut Tuhan haganut sura-sura nama dia bani keluarga gereja masyarakat pakon negara. Tersurat do Bani Lahon ni Apostel 10 ayat 22. Jadi dok ipa turun ia ipa bangkit dari batama si Daud gabi raja Bani Sidia isaksion do pasal si nini dong maju paahu si Daud anak ni si Jese harus ni urhu si pada surat-suratku gabi bapa harus ni Tuhan apa si badas surah-surani aido homa harus kon ne bata ubata dapot hida do pengurusion pasal harusuni Tuhan marhide na membasa apa mengarusi hadani Tuhan. Tersurat Bani Job sada ayat sada adong masa pari sada halak itanukus namar goran si Job na daulat anjaha na bujur do parururan ni halak ai
sada halak si habiari naibata anja ipadao do umurni umbani hajahaton. Gabe bapana daulat anja habujur bani parururan si habiari naibata ai do tongon naboi ipataridah kon hita mahite na marpesta nata. Tersurat Bani Pasalmen 100 tolu ayat 10 tolu. Songon hidup nyuhur ni nabata bapa bani niombah ni, sono hidup nyuhur ni Jehovah bani sagala na mangka biarisi. Gabe bapa paridup nyuhur aima na iharos sukon keluarga. Kalani ai pasir sir hitama tongon dirita asetotat gabe bapa paridup nyuhur. Tersurat Bani Poda obat ayat 1 sampai 2. Tangar ma alih anakku pengajaran di bapa lima. Perhuron ma asida potan pangharusion. Ayah ajaran nama dia do siul beron ku bin lima. Podah kai ulang mai cari kon halima. Gabe bapa si pengajari asida potan pangharusion nasitong hagalup keluarga. Ulang matongor rosuhan nyombah manjalu poda umbani dunia maya marimbangkon umbani bapa. Gabe bapa nama beri ajaran nama dia matongon kita. Tersurat Bani Poda 10 tolu itu 24 halak namalang malosikon hodang anak nido ni hakikihon ni ijai tapi naholong urni bani ipagirah do mengajarsi gabe bapa nam setia anjaha bujur nalang mamanjahon ni omba atau paturut kon ni omba malahoi sendiri lahuan ni bapa na mambahin ni ombah ni gabe ni ombah na disiplin markite holong ase gabe ni ombah na tertib disiplin anjaha marhabiaran umbani nebata. Tersurat Bani Poda 10 tolu ayat 22. Halak sidiar uhur mertading-tadingan do ronsi pahopuni tapi habayakonni halak perdosa ipagugun doai bani halak parpiktor. Gabe bapa na bujur ay mabapa na adong bani perencanaan pasal masa depan ni nyomba. Bapa na bujur sedo bapa na mambuiskon arta pakon sinadongan pakon mansusahi hisap ni daging mansuhuni hisap ni daging. Bapa na bujur ay mabapa na ringgas bekerja keras ase adong tading-tadingan na boy ijumpahkon haganupan keluarga. Amin.